Saqhubela phambili ngendaba kababa uKenneth Kaunda oshile eZambia. Wasethanganyika khona ngalo wasusenzani? Lokho esilanda indaba kaKaunda la. Kodwa ikhona indaba engifuna ukuthi ngiyibambe ngoKaunda. Sifuna kakhulu namhla wayelanga lakhe. Singakatholi independence. Wathi sofuna ukubona ngayo akuke kuliwa lamabhunu lapha. Unkomo esivumulwana kube silwe lamabhunu isikhali zingene. Unkomo wathi uKaunda kungaba njani Kaunda sesifuna ngilontshi armed struggle. Ukunika umuntu lapha ozamncedisa athwale imbhobho isuka eTanganyika isedlule eZambia iye eRhodesia. Konke athi hayi ngizakukhangelela kulabantu abavele eZimbabwe lapha baningi, kodwa ukhona engithembileyo ongakwenzela kuhle. Ngizakutshela ngakhuluma naye. Lamanje uKaunda wamdinga umuntu wamthola. Wathola Abraham Kiwani. UNkiwani ke wayesebenzile osemnika yena. That was 1962. UNkiwani wayesemukela izikhali ezivele eTanganyika. Lezi izikhali zazivele zimakhule unkomo wakhe. Was smuggler from Egypt. Awuyela eTanganyika. Ngale kwelokhuza eTanzania eTanganyika okulosikhwili. Wethatha izikhali lezo azinike uAbraham Kiwani oyekhethe uKaunda. Abraham Kiwani asike ngapha izikhali zakhona azifake esitimeleni. Zithi sihla ngapha kodwa bezithatha khona labo Thomas Ngwenya. Lokho kutshengisa ubona even angakathola ilizwe uyayimisela ubona asincedise kakhulu uKaunda yima khonapho. Kwezindaba kaKaunda okuncedisanga. Sikubone kuhle abantu bakubone ususivalile kade esemhlonyeni. Awusabonakali. Uzwakala. Siyayizwa sibili indaba yakhe le uarmed struggle abantu ngesikhathi sempi sebesiphi. Mina okungichaya kakhulu ngalo baba lo inkokheli yabantu beZambia yislogani sakhe kodwa one Zambia one nation. Yabona izitha zabantu abamnyama bafika basebenzise lokho bathi majority tribe democracy. uKaunda wakwala khonoko ngesikhathi sikaKaunda umuntu weZambia wayengoyeZambia. Ama-leaders amaningi bagijimiswa komhlobo kodwa nakazange akubale khonoko. Lokhu kwehlukanisa abantu futhi umuntu ugcina esefaka izihlobo zakhe amasela labo kuthiwa ngesingisi ba-corrupt esolokhu efaka bakhe. Ungazikhola ngamanye amazwe angasele liqambe lenye ilizwe kuyabe kunomhlubulo othile yiwobusayo kungena umhlubulo othile. Manje uKaunda wayesithi one Zambia one nation kungakhethi ukuthi uvela ngaphi. Siyabuswela ukukhokelwa njalo eAfrika obuqinileyo ofuthi obuqotho obulesibindi oqamba umuntu omnyama athi sensesundu yiso soneso ayikhona abemihlobo bese betshontsha babulala amazwe abo njengelakithi ngiyaxolisa. Kodwa ubona ngani hayi ungaxolisi uyakhuluma iqiniso kodwa lakithi kufile lapha kade sokubusa inkabazo yodwa. Kubusa inkabazo yodwa. So ubona ngani uKaunda ngeke uvume lokho nje. Hayi ngesikhathi kwakungekho anti kwesithi one Zambia one nation. Thatha uMpemba, thatha uMtshewa, thatha uMsengawo, thatha uMlozi, thatha uMtongawo, thatha labantu abanye abasetshona labantu amatonga lana mekuthiwa ngobani uMtongo asazazi bonke babusi. Kodwa ko southern northern babekhona bonke. Kambe iZambia ubona ngani ngamafitshane ngayi ku part 3 ubona iZambia zaba yiZambia nalena kaKaunda kumbe lona sekhotheme sebeyaqalisa ubudlongudlongo. Ngoba bathi nguyade igcina abantu bebambene bendawone. Ngingazi kodwa ngombono wami sebefundile abantu beZambia ubona babambane kanceda kakhulu. Noma setshonile
ngabona bazakhulubona nokanti wasiya sibambeni asikontinue sibambeni ngokudivide abantu akuncede njengoba nawuzule sitsho lapho ukuthi ukhetha kuthiwa i-majority tribe awakhi ilizwe lo kuyachithiza ngikhola bayaloko bahlala bebambeni kambe mabuka bahlala bebambelana beZambia njona kade sina eZambia phela mina kangikwazi konke lokade ngitshela khona uZulu ukuthi labo bani ngibongwazi ukuthi ngama-Zambians la ningahlala etilini sithi Zambians uZulu ungivula ingqondo ukuthi kulabantu abaningi angamatshe okulandani bengakwazi konke lokho mina ngikwazi ngama-Zambians. I think nxa bakufunda kuhle kukhawunda ngibona ngani bahlala benjalo ngibona ngani eZambia leZimbabwe ipolarization ichiyene ukuxabana kwabantu nje kuchiyene ngilomunye umZambia ngelinye ilanga entshele isitona ukulwa khona ukubonakala abantu besile eZambia is not common uthi ukuthi amazwe ethu achiyene lokuba kwethu sichiyene kodwa okuningi kwakhona kuvelele kuyo kodwa ngaba besitshela ukuthi hayi abantu beZimbabwe sifundile kambe kufunda bona abantu uzothi iZimbabwe ifundile singaba singabantu abafundileyo sibile emabhukwini but asila wisdom ngendlela esibulalana ngayo la ngendlela esitshontshana ngayo ayisonto ezenzakala eZambia esitshontshana ngayo ebusuku ngendlela ukuthi nxa uhamba uthalaza la ungaselashiwa ukuthi kona siyabona eZambia sibili kuyawina le iphathi iphume kuwine le iphathi iphume kuwine le iphathi iphume kuyafana lamazwe nje a-developed emazweni so ngifisa ukuthi wona hayi kube njalo ngoba uKaunda watshengisa umhlaba wonke ukuthi wona hayi umkhokhela ngaza kuse-27 years uyakwanisa ukustepa down asale yi-elder elizwe malutshwana amazwe anjalo ukuthi wona ama-leaders anjalo ukuthi uyastepa down asale yi-elder ehlonitshwa ngabantu bonke elizweni ehlonitshwa kungela muntu omthethisayo lapha ungaphuma bayakugijimisa ampuruyo vele Singapore khonale ampula abakini bayalwe lawe bale lokuthi ungcwatshwe kucine kulesidumbu kunganako njani so siyamhlonipha kakhulu uKaunda ngoba khathesi wonke umhlaba uthule uthe zwi nabantu beZambia konke akulo othethisayo ukuthi lo wake wabulala ilizwe hayi kufanele kube njalo siyabona.